Voin hi mei ni somni pani kumsan hi somni panga ni nga ni hania tuntuma hian voin lama liang nging na tak thleng chung chang ba ka tunai dewa liang nging thleng te kan bi chiang le don ani voina grisa lirang hina wangin mitam tak an chi aina sa niin news website sang sang chuan tar langa tuna kan en mek hi z news website in ha tar lan dan hania liang hing 6.0 magnitude na chuan Greece rama Crete bulok chu 6.0 magnitude na hian asoya liang hing hi anavio niang tsunami warning po sorkarin ati chuapha hial ani Crete, Greece experience. German Research Center for Geoscience le European Mediterranean Seismological Center tenan tarlan danin voin lam khan he liang hing hi athlenga liang hing hi le changa kilometer somsari pasari thuka ain siam ni in tarlan ani monitoring agencies ten report an pek vele dan chuan he liang hing hi 6.0 changa 6.3 in karana ni in an tarang vele a chuti lain Greece Institute of Geodynamic te chuan 6.19 an tarang vele thung ani Experienced a significant earthquake early on Thursday, May 22nd, 2025. tunai dewa hian liang nging hi thleng sa ema ama ero chu wani thlak tak mai in liang nging thleng tam tak hianin chiatna lian tham lu tu a thlen ngai lova tin chu mi pialama liam tor po hriat tur anom ngai lova ewang hian liang nging thleng hi na chin view masela tundin huna ero mitam tak hian lawan nei view ni in alang etianga voin lama liang nging hi thlena wang hian tunei tu te chuanin Greece ram tuipui kama cheng mitam tak te chu tuipui kam chu san turin thu chuan siam ani tunai dewa po khan Greece chimlam pang tuipui kama hian lira lo hing le to boka mei ni som pathum khan Kassos Thliarkar bulluka liang hing 6.1 magnitude na chu alo thleng le to bok ani tin Greece big a pei chuan liang hing thleng hriat tur hi kumin chung ringot po hian tam to maya Greek emergency official te chuanin voinlama liang hing hi 5.9 angin thu chuan siam vele boka tin he liang hing hi na view nia Turkey Lebanon Egypt le Israel thleng tapon an hriat thon tar lang ani Rama hian liang hing thleng hriat tur soita kang khan atam maya tin liang hing kalkong deuh nei poin alanga January ni somni paruk le February ni som pathum inkar chung ringot po khan
University of Athens Seismology Laboratory in lian hing thleng chung chang an taran danin lian hing hi trum sing khat sang ri zali lai mai emin kar chung ringo thiana thleng mana ewang hianin mitam tak ngai a that lo pha a risa hian engti khuna ema chuan lian hing na tak hi ala thlen nge mitam takin rin na lian tak an nei pha ani tuna hian Greece lam official te chuanin uluk tak maiin lian hing thlen dan chung chang hi an ngai venin an vil rengani ti kha kan share tho me Greece Rama lian hing ba ka hian tugin jing da ri lemi som paret khan Ladakh lian hing vele boka 3.5 magnitude na nia lian hing hianin chiatna thlen hriat tur omlova le tanga kilometer soma thu ka in CMT National Center for Seismology chuan antarang ani Residents in eastern tin he baka hian voin chonhulam dar ni le minute li khan Madagascar manam baroa lir nging thleng hriatur omle boka he hi 5.7 magnitude na ani vele thung ani tin voin lama hian Madagascar hian tum ni lai mai lir nging thleng hriatur oma voin chonhu dar khatle mi somni khan 5.3 magnitude na chu anging le bok ani tin hi baka hian tugin jing dar khatle min ruk khan South Sandwich Island a lian nging thleng hriatur omle a hepo hi 5.2 magnitude na ani nimin lama po khan Argentina liranginga nimin meni somni pakhat jing dar ruk le minute riat khan Tierra del Fuego province lian hing 5.2 magnitude na chu a thleng le bok ani tun hai dewa lian hing thleng hriatur hi tam khop maya amai ro chu vane thlak tak main lian hing thleng te hianin chiat na lian tham lu tu an thlen lo ani ole khang te kha voin le nimin lama lian hing thleng kan tar lan thei chu ani ye